na to I am Madrid and now playing a chance or no Adabako who ya as a Barcelona I am mistake so pass a ho what is any man ebia once we defenders no anka bema Ronan and Raul etimagine defenders no because or bo against Vinicius Junior and after killing Mbappe or 10 who was such strikers now massa yafa player be more defense ho na onu few say anu can be and a chance ema Barcelona elusu to Madrid and ya no Rafinha and after Dani Omone Robert Lewandowski woman sum antimensia kan amfama Barcelona ni nyina kan be ana Barca elusu to Real Madrid no aya former player and Maria Madrid Branta de Derry Toni Kroos in Kobaka kwa wadi tuja ana na no pe me ka kire ajama na eno ada Branta de Derry to see adue wanom aya player and ma Paris Saint-Germain na no awim say womam anso ani Laurent Kokobo 1-1 sadia we eno ada masa fikasiem di hwamoye pa amanfo bet pa eso mo no adana anya sam keto akwa ni no mende Taravalas won onya the holy go anso no PSG bobo ko na game na nkasa de to see we anya mbo game na nwie no ada Branta no ekoko pen komaka kwa mensam aka asa ana PSG be asasa Branta no man with the stand of the injury ada say be taking the maintenance say e be a few weeks na Branta no anso be di asa no asa baba ka be sia kan e de ma PSG bobo ko no mo so no etime ho anu ya Branta de dey to see do a reporter if you could na katem adi eba na miko inter no ada inter bobo ko ne yaduma ye pa wo mte Fiorentina epo mo ntena miansa wo mo antibante abata de tina de haka to hologro wo no anya go check anso anya ne de ansa na haka to hanogro asande da no da ko anso di banti anoda ada sa plante no ebo brace on after the game no anoda opinion de Christian Chivo one no head coach ade ama team and the team ade inter and the Kobe Sansa will play and in the form about back here pa akanta anoglo sisi na man for fisa adanum come at the ma Branta and also so in fact nyame anim ne nyane die pa Branta no ball na open Sansa last season na anyama ne pi sempi and na chase to na ne wo ko chance ria 5 goals na ekwa no ya ka players wo matu ntena ye o chance ria akanta anoglo ono ana chase early day and na ne head coach chase in fact aba wo munsu egu ye na no ano mutwa so eye twapa esansem na no ada adasa Branta ne ebu adwuma ye pa ana adasa we we de we niam nsom esikwa last season na man force no e contemplate so kamesa attack haka no go no one person be sia kan dia ma hinta but asisi ade se obo game na entra ne eba dia ayade office kama na owi ya Branta ba kwa in fact no ada na ne modern po e wosu ye pa aye yan bisak esansem no ada yasi odine po aye center aye pair honmo wouldn't say no aye lateral aye defender wo bon tentenwa but no ada one Manuel Akanji anata se tire ho wo mayi de ho pampe wo poduma bruta na anu ne yebisa ne coach say anu ada experiment bena kisesive we ya ne sa no anu so yan bisak onye experiment player ata se bia wo bebo game so with the akoda no wo ba be try experiment o say anu wo unse game no wo mo bo highline ti wo nya player obetimi aye adwuma no kama eweto no recover na wa prepare ho entem anu ada adesa Branta onim se no ball no onim ni ball ento na Branta ne kasa anata se center pair ho no anase center defender ho no wodo sum adia Branta no eboye amata se ne ma ye kama edimom na eno na after the game no yebisa yan bisak se no boy no when we send yama yo kana no so center back in fact once or a lateral player or a defender there in fact so we didn't go to go post num kra obey adwuma de aboy inter esansa wono or a player adia tembia open yes tembia do besia kan and the commander coach ka say one boss center back on ma oni problem bia ho and no do ya adwuma ne pa adia wo se aboa ne any experience any qualities e kwa no how line e move down sana one nya player ono ti so ono na ogina wenetwa e ba say ta adweye pente no ada position no boy and one header and problem bia onte eno ya yambi sack nkoma kakwa wadi tuja na meko Flamingo e peso na makodi nkoma kakwa winim se Copa Libertadores no wo mko final na no ada Flamingo boboko no mepato omanya piemo e final na Felipe Luis Luciano ne first final ataso oko amane menyina ay kama ne first tournament winim se na no da oba World Cup
bɛyɛ adwuma Flamingo bia wɔyɛ FIFA Club World Cup no ɛhu sampa ɛyɛ adeɛ sɛ Felipe Luis ne bɔɔl no a ɔma nkoda ne bɔ no ɛwɔ so deɛ paasisia no watete no ahwɛ mu ata sɛ wotumi sɛ Copa Libertadores na nneɛma ɛyɛ kama de manteɛ no ɛyɛ reporter Ethiopia yi na kate ɛde ɛba ɛwɔ dwumadie so na mate sɛ yɛsɛ Barcelona AD striker bi ɛwo nkɔmɔ na ɛnyɛ Barcelona nkwa na ɛpɛ saa striker no reporter mensɛ ka ɛyɛ sɛ Madrid ana afei Manchester City ɛne Arsenal bɔbɔkɔ no nyinaa ɛkyɛ sɛ ɔmunya saa striker na ɔmmɛpɛ yie paa wɔsi aka de ma Levante bɔbɔkɔ no ne dini ɛde Eta Young masa yɛ 30 million release clause na ɛda aberante no so ɛnti sɛ woyɛ team na pɛ sɛ wotu kɔtɔ aberante no a ɛne wokɔtua saa ɛyɛ release clause na no afei watumi anya aberante nti ɛnyɛ reporter Eta Young ɛfiri akoda no kate ɛde ɛba ɛwɔ dwumadie so na mamema me Lamine Yamal update kakra kwabena deɛ tie ne nkɔba me nsa ka yɛ sɛ yɛsɛ yɛbɔ Clasico no wie ya wɔn ti ya ne sɛ Lamine Yamal wadu Italy na tama akɔyɛ dɛ wɔ Italy a yɛsɛ owu nua so kɔdwodwo no hɔ ɛkyɛ yɛ ansa no ɔsan awetɛne na ɛno na nkɔmɔ bi na meti yɛ sɛ yɛsɛ na no da abanta ne wɔ ne dan mu ha ana yɛsɛ abanta no ɛte sɛ wobi ebu ne punani kwabena ane alam hwa ɔmo nkɔnkɔ ha tɛsɛ tama na ne ho nyinaa ɛpɛ no ade Lamine Yamal so obi ɛpɛ so break in na kwabena yɛsɛ sɛ yɛ force alarm na me sɛ ɛyɛ yɛm hyehyɛ sɛ Clasico no ɛfa na ni so sa ne nsɛm ɔkɔka yɛ made de fo ɛtwena boɔ so ne ade ne yɛsɛ ade ne ɛnyɛ problem bia yɛsɛ ɛyɛ force alarm na kyɛ sɛ abante de ɛnya ade sɛ na ɛyɛ problem bia kyɛ sɛ ade ne bɛha abante de dim ɛde Lamine Yamal ti ɛne yɛ reporter ɛba yɛsɛ obi break in atɛ sɛ ɛno nso ɛkɔma ɛno kɔyɛ nsɛm bia ɔhɔ nti ɛne yɛ report kakra nso a ɛtotwa na akwabena yɛsɛ since then ankasa akoda psychologically yɛsɛ wɔ head and sound no yie kwa yɛsɛ wɔ hɔ saa na yɛsɛ na adwene yɛ ni he ma de fo no ma ka ɔbɔ hɔ ɔmo tete abrante na abrabɔ enti ano yɛ Lamine Yamal report efi akoda no akate ɛde aba na basafo na gɛsɛs mbetimi abɔ ni Lamine Yamal wɔ pra yɛsɛ yɛsɛ no ne groin side hɔ no ɛba sɛ bio ne nantam ɛba na yɛase wɔ saa no yɛsɛ chairman ɛwɔ problem hɔ na kwabena no ada yɛ kɔte yɛ yɛse Pedro Gonzalez nso akɔ pra amata sɛ akɔ ha adwene yɛ paa na yɛkɔbi sasa tambɛn ana Pedro bɛba yɛso bɛyɛ 1 month 3 weeks wadnye ne yie paa ayɛ 1 month 2 weeks ana brante no bɛba baka watimi aba bɛsia kan ɛde ma baso no nam so dabi ɛne ma men konkɔ yɛ matis a likely sɛ abrante no bɛme sɛ wabra ɔno nso apre ata sɛ ba sɛ entimi nyuso no kwabena me kɔ yɛ yɛse against Celtic ɛnya de so bɛsia kan against Club Brugge Mobi Celta Vigo against Athletic Club Bilbao and against Chelsea against Sevilla Mepato Alaves Rada against Atletico Madrid against Real Betis against Frankfurt and after Osasuna reporter mensakam say some matches we nyano and now there's a Pedro Gonzalez besia kan at the ama team and the team at the Barca and team and the reporter if the Barca catch eba e wo dwumadie so na eno ata AS Roma bobo connect Parma Cacho epom me no mo team bako na wonim say eno adwuma no nyina ya kama de mom na eno na abanta ne dina de Paulo Dybala wonya ne 300 goals contribution and some club and country and a test abanta de nya who should pay their 587 matches and about 201 goals and assists 99 and to Kwabena who can in the Aboma? I have 300 goals contribution and a test our branch and club and country no or swim at Timia. But on the headquarter at the team, Addis Jean Piero Gasperane, Papa 9 matches when you're 6 wings out to Missania Menina, a come at the more pain. I'm out for the donor, EGD passer. I have 7 wins required rather, and 7 wins now I see Openum as Enya in the last 9 matches. I want to I'm out for baby refuser Yaka Italian Cotisa. Anso ewo aya ya kan sesiria ma wo mo ya de ye pa do mo odidi ye pa se papa adwuma na oye e ma AS Roma no e kama ye pa wo league log na wo da ye pa because position order anso aya kama e mo pain no atata man for do na fi so ani am say the team no aye essence wo 21 points one in Napoli and atata wo mo 21 points just goal difference and Napoli at the leading at league table no assess the
team Napoli LD Lydia one nso etos bi no entare nkoma kakwa nso a Jean Piero Gasperani if you paying a kate Eddie Eba na mamenko Bayern kwabna Bayern aye record kwabna in all time in the top 5 major leagues will be ahead anye bi nipa no aye bi no eno ada enkofona ba betu mo esanse in record na aye AC Milan boboko no ana yase season asia kwabna ma bomb matches doto ateso muntesi defeat and team another team and the team at the Bayern and so akonya sa aye record no esanse 14 matches in a row 14 matches in a row ana Bayern boboko no ani ye record o maye yes team anu wadi kan aye bi dada ani ye 13 matches in a row ani ye 1992-1993 season kwabna ataye pa yes AC Milan ana yes record no ana Madrid edi kan yo mo de 1961-1962 season ana 1968-1969 season anu ataye pa ana mo so aye 13 matches ana fe Tottenham Hotspur anso eba ba yo mo de Tottenham Hotspur de no aye 1960 ana 1961 ana Borussia Dortmund wo mo de 11 matches ana aye 11 matches in a row and year 2015-2016 aye season ya anti Vichan company upe coach oye aduma as any din and sedan gentle ha but aduma in a cool way oye aduma come a pad and patrol and ye Bayern Munich bobo quality aye na te social ma wa tomu puse and not obo ye aduma come na aja is ya there we shall Liverpool near but aye no aka Crystal no there also Palace club is ya there aye day adama Liverpool bobo kwele sanse aye 3 times ana Crystal Palace for ati kofoi edio masem adama mama to masem communication o ma komo to play ana fe in a proper matches no Premier League no so kwabna and o mejo mo agwana na no dey no da EFL so ma to mo akomo to pure ba kontino isi ade akade na akakwabna kam ti se be pa na aka se bia nka mbesia e wo bia Champions League na aka tata no so mo do mo back because isi no ade papa ni nyina o England ho no kwabna ma so ma wie nti no ade biem na aka nti eno ada ntramiensa ana teso mo di emomo na nka nyami kwa enka o mo akoma kwa na nka o nte baako eno ada o nte baako kwa ade sem small sa eno a wo ya adwuma ne kama ade mo yero me pino enso nyane de ntramiensa no eno no na Liverpool for akoda baako wo academy player kwabna yeso di record cha na obasam now record die wo ba so wo di nyina ya pep wo akoda na no da ana mo yeso on the 29th of January ana mo yeso mo po PSV game ti no bra bebo kaka na ja afi no mpese mo di usem kwabna nim so oba ya na obedi record ana koye na no ya so ye ma akoda ne kwan so onsam na mebo the second game o wudi ni ye the second game kwabna no so baya 16 that be 18-year-old Amara Nero kwabna anu so baya no bedi record nti akoda ne de am say record de ubega ni nti fi Chelsea pair because he's had the record de the champion bia ne any sa record no anu da Manchester City and so adwuma ne kama hankodai Swansea for na compare mu prove stubborn no makwa he 12 minutes per and Jeremy Doku ede baako ka Omar Mamusa Babobi ansana Riancheke anso be se ne de nti antena miensa no mo so ede boy abanta de Dede Votamendi adwuma no ye de ama Newcastle anya ni nua ya wabasna ko Liverpool ya Alexander Isaki kwabna so ma boka so ma ye de o Liverpool fo nya ne so fa so beta Votamendi de adwuma no wo ye de ama Newcastle boboko no ada o meti Tottenham Hotspur Kudus Mohamed mu bo mo ntena eye mienu matese o mo so no atimu o mantima da bra kakwa ana ya de Arsenal anso bontra mienu ma Brighton wo mo so atimu Bukayo Saka ana aye Ethan Nwaneri wo mo na bontra mienu no na Chelsea nso ye adwuma no entera nine na Chelsea boy in fact Chelsea ball 4 goals am of 110 and so no etimu miansa nyame anim ne Andre Santos nyane de Tarek George ese go ana abanta ne de William Estevao ese ne de na Liam de Lab de yanka ne record de kwabna within 4 minutes 7 minutes was say na kweda ye filimo another Jimmy Gittins and so nyane de na mawo adase malo of na ebo brace no ana omso aniama akoye eso edi emoma no kakwa so efi wolf sakate edi aba na munche
ni ye pa we are Chelsea fan at Yadia sa Chelsea team no see 9 matches kwabna 9 matches in 6 red cards ana Chelsea had na match Chelsea anya red card no obahemu bakom ana Chelsea yi womuno na edi red card ye ball against Manchester United Sanchez ekodi red card ana we free goal post no mo ana ye ba ball Lincoln City kwabna adu say no kwade ade say eno no ye ball ni na we 11 players will be any record Taloba ye dey bite no be boy ya Premier League no akokodi record Pedro so against Benfica wonu sum ekokodi record and ye say Pedro no ana Enzo Maresca pay mu nankasa against Liverpool coach nankasa edini there Malo goes to against Nottingham Forest and ye Premier League anu so okokodi ni there ana fe against Ajax there ye 11 players na ebowie ye ana against Sunderland anu so ye 11 players na ebowie ye na Liam Delap anu ada wumu na anu da yesu wepra wo do do ni ada nti ya mama gi ukwa ma na de ana ye de time ye changes na ja eni mo na yesu Tarek George wa go enti kwa bra na bra betu anim kakra fa ye ise kabna ja ya he mate de eni kwa bra akoda ni ba ya na wonu so aba be di record na enu de ko bisa enjo Maresca se opeyi na u players yi e dia pa na woni Liam Delap e ka no se bo me fra no kwa bra wo so wodi first yellow card na I'm offense a cat bra na dia we de nyabotre kwabna o se one ne kasa be 3 or 4 times afre no e ka tell say calm me down afre no abanya botre kwabna nti se kan kura pass player wo coach wu se we di card nti no wo ye gidigidi 4 times mu a no o nyame ani ma no akwa record nti anum e de ba na against Tottenham Hotspur anya de say Liam Delap besia kan e de ma tell say na Anjo Maresca say embarrassing sounds on Nankasa credit into the we be see the aqua was a hard doing because say woba under 7 minutes now woba be the yellow card is hard in fact me no akodi record na idea ha dwene ye pa eno ye dia no so etoja bet kwabena say ni nyina mu Chelsea ye record o you see woba Premier League ni ma na o he all time 4 different higher scorers at the age of 21 and as a younger am so enya 4 goals anu aye dia Chelsea eye ditia eye Wolves no answer no other Chelsea players now wo mu say goals ni nyina onye obi aniwa wo bro 21 years dia over 21 aya banter the Andre Santos and afe aya Jimmy Gittins Tarek George ewo 19 and aya Tavao and so ewo 18 ti yaso ko Premier League nima club and players so at so mo say 4 goals aya different players wo mo so efie no am 21 years no Chelsea na aya sa record no and pato sisi ade bibia young kan bia de musia ya na ja mo dia ma Chelsea aya boboko no and koma kakran na Carabao Cup sisi quarter final no parents ni say na SIA Arsenal ni Crystal Palace babo ana Chelsea ni Cardiff we de hoye ana Manchester City wo many Brentford ana Ebom na fe Newcastle and Fulham bobo koda de eternity we match saka cha say ya hwani abona Carabao no ene man som atima ya kama na another Vinicius Junior at the statement at the Babonten ebia wanya bia anha Vinicius Junior ni statement ni ni anti adia say anope yedi eba ewo dwumadie so na wutie o radio so na enye YouTube ana wa na seja within 10 times so there na makato say Vinicius Junior in fact ni statement kwa bena say the city abantan say or apologize wo pa ma the distance fans ni nyina taw send reaction tama classico ye change no atesa I say the bufu ya ja okoko kanseman central for yedi na dani trap ya ja yedi twi yesesui in fact opo bibia to na wo kam obi ata say wabra ye wo so part wadi kan apa ne teammate na nyina taw e training grounds dada eninti ana ode ba bonten say we de wosre we ya madedista na wode mfonso no e de atenanya de say bibesi biem anya de so be sa de biem na ono de onim ye pa ye say tembia opeso obobo a owe ne opeso obobo a niam akoyenti tama tese echenyi ni sa no na ema no areho ana tese ema ne eye senti nya say bia opeso ye bibia made de bobo ko ne embo mo ane ye Vinicius
Junior Eddie Ba Eya Bonte na peno yɛde kakra nso Eddie Edamwo na owi ababa na akɔ massacre wakrata na and the front page chairman na chese odahoi ateso obi report say apology na meko training grounds akɔ say ampa apology na yesi Vinicius Junior Eddie akono players ne supporters ano po macho na say head coach no so wakɔ akɔpa na cho kwabna reporter men say kam say yesi no that time wapa players na to ewie no wo mu hu no 1-on-1 wani Gabi Alonso ateso munkwa edi omonko na already ya catch us Gabi Alonso say sasem we no enya bonten so kobo atese oni de ba beto bontima we bia kan bi bibia yekuko masem private one ana tese omo so have enti reporter men say kam say another one players no ebia no oni head coach so coach 1-on-1 so no okopa opinion so atel enti ani reporter Vinicius Junior efidi na katem adi eba we dumade so na Liverpool asema make say coach ni kwabna asisa de ato ne kaso easy ajama kasa so no ada upon game no ani ebisa so pay last 6 matches adan eniama nko walu su ni nyina problem no sign in the last 7 matches no ubo Crystal Palace anu say no ade say omo say wa ne sa Galatasaray anu say header hu bibia sa tese we matches a ubo nyina no eniama nko na no de ya na tese ukote entry for Naija udu omo ho agro kaka de nim say anka no de anka wawia no wa bounce back better 6 matches aka ni nyina de kwabna eniama nko ye emfa ma papa na ebisa say Celeste no na wunya ne ya na papa say na yakwa de kwabna asema ayeke wo say efi titi nyina EFL ya omubu anase ka ba o omubu kwabna players ya de boy different anye players na yade bo Premier League day matches no eno an yade bo eto da bi ye nsisa enso ba sa squad mo see the same thing ana Manchester City here Naija City here okose teacher say omo no proper team Chelsea so ye the same thing oye no de Estava okwa ya mfato say na no da ye change Estava we so ye de Estava esa say nti ono the same thing ano ye just say ne de na na ma anko ya mfa ma na tesa manfo etwe na bo so na obi a wanim this competition there when him says happy bepe ana chese yenso yebo ade no eno ayan koba kakwan so pay no ade tu edwa we dwumade so de yebisa so okay we de anka gitum say Celeste no wanya na right ana so bibia ye right bibia ye okay they all can ana chese waka wan samane ade ana yebisa say yes pressure pa ana we so no say wan e kato say Liverpool no lose one na onya pressure kwabena was Liverpool no team na da ho no eno aye team of its own wo ba pressure na da ho da we knew pressure ewo ho do say we lose matches eya wo bibia e kan enso ade che but I don't say bia Liverpool pressure no Liverpool there club winning mentality and the come to buy pressure na ana che say we better ade dey no ana eso mo hwe kwan pom betime dia fa so na che say lose no ate say e ba nyina no omo so etimi eto ase na ye report ampato openya ne tin ade ansot ade ba e wo dwumade so na no pa ye de ho nsem kakra ade down wo no tell say say we become am catch so onyaka so Alexander Isaac there now o say boy ya boy player bi o kwa enye ni na ye PC enye ni no ana ye PC afi no aba aja ye so ni nan ebetima gigi team ni ade ana we kwempo ne say me players no bebre pra what is the first team squad no kwa na say aka 14 and 15 na o mo ye starters o mo nyina prepra enti pra ana tese eno so etetene sa adom de openya anything ade anslot ade eba ewo dwumade so na no pay kete kaka ade ama na sekwabena eno adabe he Crystal Palace fans no ene ani die mo amadwa ni wo YouTube ne dia mo be wu dia meche mo me he Crystal Palace fans ne nie o munya ya mo so hat-trick ade so the third time atese o mo so ate Liverpool akọ mo to play no anti de tena nie anti afa na wadwa ni ampato afa na me call La Liga players are you two mukaye pa kwabna boade na fama me bo me na fama me boy didn't fama me na menya sa story we anti afa na wadwa ni ade ti we aha ana tese unso utie no Nhyira FM 104.5 and we are den
and team emu yɛ tin yie pa bɛta wokɔ ayɛ La Liga anymore kwabena player yɛ tua ne ka yie pa no per week no de nneɛma nyinaa sisi ani a Kylian Mbappe wode omu sika sɛm kakra o megye ne nkyɛnkyɛn nyinaa ɛde ka player onya sika per week bia no ayɛ Kylian Mbappe lo 10 yɛse wɔno ne sika anso ayɛ 600 and ayɛ na 600,000 in fact 6k ana abante no ɛde 6k ana tɛsɛ abante no nso ɛde dabi wenye 6k 600k ana abante no ɛde 900 and ayɛ 62 ɛde akyire ana wotwa ayɛ David Alaba ne deɛ ne yɛ 400 and ayɛ 32k 600 and ayɛ 92 ana tɛsɛ egu ayɛ akyire ɛne yɛ per week ne sika wɔno nso ɛde no player ɔtɔ so miɛnsa ayɛ Vinicius Junior ne deɛ ne ayɛ 400,000k ana kakra egu akyire 577 anso ɛde akyire de ma abante no Robert Lewandowski ɛde 400k ana tɛsɛ ɔno nso ɛde per week ɔno nso no 577 na 577 ne deɛ wotumi sɛ ɔmo tete tax ne wia kwa bɛdɛ me sɛ deɛ ka kyerɛ because player dodoɔ na wɔbi a 577 Jude Bellingham ɛde 400,000k 400,000 ana abante no ɛde per ɛyɛ a week bia ɛno yɛ sika abante no nso ɛde no Frankie de Jong ɛtɔ so ɛyɛ nson oyɛ Barcelona player kwabra ne dia na 365k ana abante no ɛde per ɛyɛ week bia muntie Lamine Yamal atɔ so nwɔtwe Teniye Lamine Yamal ato so ngotwe and so far the first 10 Lamine Yamal our La Liga players per week bi omunya sika ya na se omusika sam ye our La Liga no Lamine Yamal ato so aye ngotwe and kwabena eto asa akoda no enya de obeji na nutu mu time Lamine Yamal ni je no ababa because obenye pa waka players omuji sika no ye pa aye 320,000 aye euros aye a week ana brantene ete 577 kakra ɛda kyerɛ de ma brante no Rodrigo Goes anso awɔ enwatwe hɔ a wɔne Lamine Yamal nyinaa agye pɛ ana Hafinha nso ne Lamine Yamal agye sika pɛ Nico Williams ɛne Lamine Yamal agye sika pɛ and kwabena wɔn the reason why ntia na Barcelona for contemplate so mbaba beto Nico Williams na ba because ɛkame so ne Lamine Yamal sika sɛm ne nyinaa yɛ pɛ Barca we are not tese sika sɛm ho ayɛ den anso ɛde amamo Trent Alexander Arnold wɔkɔ na sɛn ano wɔne Lamine Yamal edi sika pɛ 320,000 euros a week ana branchen anso ade Marc-André ter Stegen kwabena wono so ade sɛ wɔne Lamine Yamal nyina ede pɛ week bia Federico Valverde wono so ene Lamine Yamal ade pɛ players o musika sɛm ɛwɔ from ɛwɔ ye ɔmo makanim no Toskunde kwabena etu ukɔ Barcelona ɛkame sɛ player ni sika sɛm so Robert Lewandowski Diotosu mienu Frankie de Jong Diotosu miensa Lamine Yamal and one only the third highest paid player Barcelona bobo kontino woni Lamine Yamal kasa na waheni and to mo among atani YouTube ni dia emesa mu benya de wa ade ni nyina enso esitie yen sisa wodo nyina so ntino the highest paid player La Liga ni na no pay no me de enso de da kwabena sa no ano no na say changes home ano no wa ho 600k na okay enti battle the 10 ano no wokɔ ye kato se player ben ana ogisika ye wala Liga ma ya na wabo se Kylian Mbappe 600,000 euros a week ana tesa brand energy kakra enso gu akiri e de man ntiro no eso na mi gyana fe enko farmer so 7 nyina no media ti se bibi wa akiri nso ana agya o ma mehu na agya Lamine Yamal de na e yi kakra de hia also otos say from Barcelona they are the third highest paid player Barcelona so the highest paid Barcelona once we know I think say there so omusika omunyinya ne nchen nyina ekeka yeah and ma edu sa I see okay all right you better adwumadi no so na eno ayese masa akodi red card bi nyese almost say yedi mukodi me dem smell something fishy say mintini me biase say investigate mo ade opezo kasa o players ni share na omo he na chese ene wo ka ko say anomo fanu bone enye normal say one club ye bobo game be wi bia ko titumi gibi
to you and ready around the money in his air. One Casamu coach say, William Dilapi of Frel, and I'll catch you as a chairman. Where do you look at it? Calm down. Tony down. For I was tell me, many Casamajor and Cabbage. Oh, dear. Chairman, say investigate more. Okay. Metro, my F, you know. Say, Omunti investigation team B. Na omohwe Chelsea players. Yenhwehwe niamam kakra. Me nka se mu ye bibi but. Okay. Me smell something fishy. Niam bi wa me nche dan tiase. Nyanwa seja. Red card ne doors no. Ye be kan mo be kwa kofa me halo mod de kai di abanti no. Eja ye ni we kan. Abane se wi. Okay. Abane se wi. Liverpool they say din kan catch mo. From day one me catch Liverpool for say. They have a good team but omu defense omu nyini ye. You see, I never consider do. Omo ya walk alone. You never walk alone. And say, alone na no be walk. And slow times omo sama man go back to banking. And to coach in Juma. Akwa omo man nko. Omo nko pick coach for because the way I used to share Liverpool and Crystal Palace pa be share Liverpool home 3-0 there. Say baby at the end do no at the end thing. So I go see. Is it the obetimi akọ? Kabla me das. Obetimi akonti. Me das. Me hu say o agenda no pursue ma me me pursue ma de. Na ya tro de akoma FN say omunti investigation team na yenhwehwe red card FC fo no. Yenhwehwe mu books mu. Ko ne ma bi ho no ma me de. Ensete wo emfa ema me. All right. Oyo mre na say no do about pound simano aduanan ba ko 1041